Give thanks to the Lord. Gusto kong kantahin yung Give thanks to the Lord. La 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 la, la 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 la. Just when I say, oh 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 oh, oh oh, la la la, ah ah, Sa first LS ko, kantahan ko para meron ako. Thank you, thank you, thank you. Thanks, thanks, thanks. Thanks for loving me, Bon Jovi. Thank you. Thank you for the love. Christmas song. Cantonese Christian song. Cantonese Christian song. Precious Cross. Hold my hands, oh Lord. I love you, Lord. Chinese Christian song. I love you, Lord. Ano more? Jesus, I love you. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la. No, between la 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 la. Huwag yung mahaba mo baka copyright ka. Hindi. Ako naman nagkakanta. Ako. Kunti lang. Kaya nga. Kain tayo. Oh, sige. Thank you. May viewers ka? Nag-ano siya? Loading siya. Si Mary Jean Bisnar. Si Sister Mary Jean. Shout out sa iyo, sis. Kain muna ako. Sino? Si ano? Nag-video siya? Or Nag-ano na lang siya. Nag-video na lang? Tara, kain muna tayo.